cek cek satu cek cek satu cek satu cek satu cek satu cek. Atur keleng titian majang ring sematon lanang Banjar Sineman abian lanang titian lunas mangde masang kain ring tenda sisi kaler punyan bingin talar ring ida ratu plandonge diantukan ki sinar suryo kain putih melantur titian matur majang ring Manggala adat, Manggala dinas, Pinaka penglingsir kerta desa, sabo desa, kalian adat Sinarang Sami, dane perbekal Wanasari, riantukan ide Ratu Pranda sampun, jagi munga, ngawit ingyan pailen karya duwini, titian unas mangdeng rahwin, nyaksi ingyan pemargi karya sanek kemargian rahina mangkin lika magena ring sisi kau tenda sisi kau ring ungkur penglingsir gerio ring tenda sisi kau ring ungkur penglingsir gerio titian nunas mangde merah genah mangde banyak nyaksi pailen karya sane kemargian rahina mangkin landur di nas manjang ring seksi upakara mangde siaga ingyan piranti sekar sarang asap bakte ring sisi ring jabo sisi ring tenda sisi kau manjang ring seksi upakara atur tiang majang ring sinoman lanang tiang lunas tenaga lanang tiang diri ngambil minokadi wawalungan riko ring cari ring tetaring ring sisi kangin niko wenten kambing wenten angsa wenten malisiki niko nantung budiko digelis bakto meriki walungan niko duaning jagi pacang kepayasin niko suksemo. Angge pinageng nawag titiang majang ring kramo Banjar adat Kasinoman. Titiang nuna saya hayahan duwe sane male jebos sane jago pacang makte wewalungan inggian punika sane makte kambing tunas titiang ayah-ayah Bapak Natalia punika taler Pak Yan Mus
Ring angsa nika tunas titiang Ajen Ida Bagus Narendra. Ring ayam nika Ajen Ida Bagus Perdana. Ring bebek niki Ida Bagus Astika punika taler Ajen Ida Bagus Paramoyoga. Ring asu Bang Bungkem malih jebos tunas titiang ayah-ayah saking Pak Anom sane jaga pacang makta bebaktan nika nggih. Nggih suksema atur titiang. Tunas titiang mangkin bakta jebos nampak meriki dumun wewalungan duwe nggih. Wewalungan sane jaga pacang kailian nika tunas titiang bakta jebos meriki nampak iriki. Nggih, duaning jaga pacang kewasranen dumun. Nggih, suksema. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Angkat di bawah. Cek 1 2 3. Angkat di bawah. 1 2 3. Angkat di bawah. Titiang lunas Kak Maha mendorong meriki ring sisi kangil. Matur ring Ida Ratu Tapini Grioksit. Cek. Nggih titiang jelang kalah. Jagi winten atur matra. Riantukan panumaya galah. Riantukan panumaya gaya galah sampun ngarian pailen karya rahina mangkin.
Sedereng titiang lantur matur lugrayang titiang ngaturan pangastung karo. Om Swastiastu. Ainggih majang ring linggih Ida Ratu Pranda sane sucian titiang, sane baktini titiang. Penglingsir griya sinarang sami sane wangian titiang. Dane jeremangku tri kayangan, dane jeremangku kayangan, dane jeremangku pemerajaan agung kawitan panti dadia sane wangian titiang sinarang sami. Pinaka penglingsir sane kanggahan ring kerta desa sabo desa sinarang sami sane wangian titiang. Jera perbekal Wanasari sane wangian titiang. Dane Klian adat prajuru Banyar sinarang sami sane wangian titiang. Semeton titiang sinarang sami warga Wanasari. Semeton titiang panitia lan saha angga panitia pecalang rawan sinarang sami sane sis lan titiang. Titiang pinaka manggala parwataka karya. Aping pertama titiang ngaturan sukses maning manah. Untuk sepengrau semeton titiang sinarang sami ring semeng rahina mangkin jagi tunasin titiang pekarian tunasin titiang ayah-ayahan duwini ngelanturan inggian pailen karya agung enterlinggih duwini pasika titiang saking panitia parawataka karya nenten seret-seret nglungsur agung yang pampura. Kita kala wonten kekirangan titiang ring pawata karya sinarang sami dia inggian ngenteran nyobiahan inggian pemargi karya duwene. Inggian pemargi karya rahina mangkien pailen karya mepepada ri sampun puput pailen mepepada kelanturan jagi ngadegan ngelinggian ide betara ring kayangan desa jagi kiring ide ring linggih ide ring panggungan utawi ring penggisiran. Inggian pailen karya sane ngelanturan malijebos taler inggian pailen karya rahina benyang titiang jagi matur inggian pailen penika riwuwus pemargi karya sane kemargian malibos liantukan pemargi karya duwene peniki ngelantur sekadi atur titiang sampun-sampun muali titiang unas mangde sinarang sami semeton titiang penglingsir titiang pemangku sinarang sami Ida Ratu Pranda tapini talar haring kerta desa sabo desa sinarang sami klian adat sinarang sami ring warga sinarang sami riantukan karya duwini niki ngelantur sekadi karya sane sampun kesobihan titiang nunas ping banget mangde ngelanturan ngerahuin kekayangan desa ngelanturan ayah-ayahan tunas titiang pekaryaan duwini sinarang sami nyantos karya duwini ring kayangan desa mewasta puput nika titiang muali matur majang ring semeton sinarang sami titiang nunas karya nunas ayah-ayahan majang ring semeton titiang sinarang sami mangde karya duwene ring kayangan desa nyantos mewasta puput. Anggih wantah menika Presida Unian Titiang manten enten panjang atur riantukan jagi kawitin pailen karya duwene naga wasane ngatur sinap titiang antuk pramo santi. Om Santi 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 Om. Inggian galah ngentaran jagi pailen utawi karya titiang masuserah majang ring Ratu Haji Pinaka Ketua Satu Baga Perayangan Durusan. Inggih suksemo niki antuk galah sen sampun KPC rene tiang pamekasane majang ring pemujuk parotake. Pertama majang ring singgih Ratu Pranda ya jemana taler Ida Ratu Pranda lanang istri pinaka tapini maka kalih sane pini dahar susian titiang. Lantur are semajang ring semeton anggo griya sinarang sami lanang istri sane wangian titiang raris dane jero mangku sinarang sami
sane sampun marga suci talereng Ratu Indonesia Rang Sami sane dahat wangan titiang wantah mapitegas inggian ilen rahino kadi mangkin sane sampun kaudare wau inggian punika wantah mepepada mado saunding reng Ratu Indonesia Rang Sami taler pemakasnya reng Raja Mangku talereng penglisir griya ayaban mangkin wenten inggian punika Taman Pulau Gembal nggih talereng natar wenten menekari caru Eko satu ayam berumbun orang 33 sapunika raris sering pailen melejebos seri sampun raris ngemargian pengresikan pengayaban sami nglantur raris membakti wau raris melejebos walungan iko jadi pacang muruo dak sine sapunika kairing ngantuk wenten belawo wenten cupak taler wenten melejebos beleganjur ring ukur sanding ngiring muruo dak sine riki ring kayangan desa inggih wan menika sido atuh titiang nyobahan pailen rahino kadi mangkin duane ngasapunika titiang nuna sering penglisir griya taler dane Cermangku sabo desa taler cingat titiang nyarengin sumanane patut ning yang taksu durus selingian taksu dumun ri sampun raris sido Ratu Pranda mabusan tegep bau raris titiang ucan atur malih majang ring penglisir griya taler ring dane Cermangku sinarang sami napi-napi sane patut jagi pacang ka astawayang inggih suksema. Abo ke Pak Dina. Hah? Kunti abo ke Pak Dina. Nggih. Jo Pak Dinan. Ini Pak Dinan enak. Boleh. Inggih atur titiang majang ring penglisir griya taladane Cermangku saha sabodesa duaning singgih Ratu Pranda sampun mabusana tegep durus pekelengan ilen raino kadi mangkin ngelantur raris ngarsren misno kadi Tirta Panglukatan Banten inggih durusan. Cek satu. Cek satu. Cek satu.
Inggih hatur titiang majang ring panyarikan. Duaning pengelisir griya taleren jero mangku sampun puput ngasren minogadi penglukatan badan durus semargian makin nggih. Inggian peilen ring surya rin kini. Lantur aris kejeroan nggih. Ring pelinggih sene wenten ring jeroan sami. Di duaning diko wenten munggah Banten taler nggih. Surya riki dumun lantur aris ring jeroan. Ring pelinggih ring jeroan sampun puput ring pelinggih nglatur aris ring lumbung suci. Raris ring rareangon tapi ini guru dadi pengarja karya wau raris medal meriki ring ayah bantaman pulau gemal kaping untat pemargi niko ring caru ayam perumbun. Hatur tiang majang ring raduniang tunasi tiang ayah-ayah madang metangi jebos nggih. Beriki ring ungkur balai pawedan ring ungkur ratu peranda. Melantur tiang matur majang ring pengelisir griya sabo desa tau dari jero mangku duaning penglukatan badan sabun margi durus makin pekelengan uning ayang menokadi penggersekan wenten pebiak kalut dur mengalu prayasite iki durus. Berat
C1 C. Inggih, atur tiyang majang ring Ratu Niang, taler ring Serati, Amongan, duaning Singgih Ratu Pranda, dane jero mangku penglisa griya sabo desa sampun puput menekadi nguningayang menekadi penggersekan durus semakin margian. Nggih. Pabiak kalau juru mengalu pada situ. Hinggian pemargi ring Suryo Dumon, ngalantur raris kejeroan. Ring Plinggih Sami. Raris ring Lumbung Suci. Raris ring Rariangon Tapini Guru Dadi Pengerajak. Wau raris medal memiliki ring Bakti Upakaro Ayaban Wawalungan. Hinggian punika Taman Pulau Gemal. Ngalantur raris ring Caru. Taler papingutak diko ring pengenjak Wawalungan sanewenten ring Ajeng Candi Bentar diko. Atur penelitian majang ring penglingsir griya. Taler majang ring dani jero mangku sabo desa kerta desa. Duaning Ratu Singgih Ratu Pranda sampun ngastawa Suryo. Durus pekelingan bakti posasi sanewenten ring Suryo madosidong margian lis Suryo lan sibu pepa. Inggih durus. Titian lunas Sinoman saneten polih Hamongan madung margian lis Soroan Sami. Wenten ring Caru, wenten ring Taman Pulau Gemal. Ke margian ke lis Soroan, mando sidong margian sibu pepak roh mereka.
Atur pendidikan majang ring penglisir geria dan jeromangku telur sawo desa ketua desa dua ning pengelukatan si bapak sampun margi durus makin pakelengan uningan menukadi bakti upakara ayaban Taman Pulau Gembal ingan punika ayaban mupada taler wenten caru nggih ringsor wenten caru ayam berumbun ngelantur aris pakelengan uningan menukadi ayaban walungan ingan punika Taman Pulau Gembal nggih durus. Walongan apaan deki sisi kangin nggih dua neng jagi ke kacang keni perayas itu. Mbah berki dimun mbah. Ratu Haji Pengelisir Geria di Rangnas Metangi. Tigang diri, ngemargian wasuan pemuput. Metangi malih kalih Pengelisir Geria Ratu Haji pergi. Ke Banten Taman Pulau Gembal dumun rari sering caru. Ring pengenjakan walongan sampun niki wau. Pengenjakan walongan sampun. Sampun. Ring caru nggih. Wau rari sering walongan. Titiang lunas penyarikan Metangi. Ngemargian wasuan. Penyarikan titiang lunas Metangi.
Titian lunas Kak Maha mangdo nampak ring ide tapini. Titian lunas Kak Maha mangdo nampak mergi ring balai pawedan. Ide tapini wenten menganika ide ring Kak Maha durus nampak demen bergi. Titian lunas ring reduniang utawi sane poleh hamongan doneng jigi pacang ngayak bakti pekaro ring suryo mado sayago tetera gamil toyo anyar amir tabuhan amil pasapan amil sayago niko ring ajang suryo.
Sampun saya go, durus makin. Ayaban bakti posaksi ring suryo. Durus sabodeso kerdeso penglisir griyo dan jermangku. Oke, ngelantur mangkin ring sor suryo. Wenten gelar sango. Durus, cakur gelar sango niko. Inggih, lantur mangkin ngayap bakti pekaro senewenten ring plinggih sami. Saking sisi kau ayaban Banten Taman Pulau Gembal majang kaler riko. Kayun ayaban ring plinggih sami nggih. Durus. Inggih sampun mangkin ngayap ayaban Banten Mewalungan ingin punika Taman Pulau Gembal. Nggih durus. Ngelantur saking Riko Taler, ayaban Banten Pemedak Sinarang Sami senewenten ring jeroan. Ayaban saking Riki durus. Lantaran malih makin ngayap caru ayam berumbun. Ring natar niki, durus. Sepisanan wenten ngayaban ring pengenjaan walungan ikau ring sisi kau. Ayam. Iya sampun.
Ngelantur aris matabuh wenten Segan Agung. Durus dane jeremangku uningan ke wenten Segan Agung. Matabuh malih pisan ring soang-soang Segan nggih. Durus makin ayaban Pancodatu. Pancodatu doaning sampun pekelingan ring linggih Ratu Pradu di Jangunas dan Jero Mangku ngayaban ke manten. Niko nggih. Pancodatu Walungan, durus ayaban niko. Durus margian siki Tirtan Caru sampun margian wau nggih. Oh sampun nggih. Nunas penglukatan ring ideng lantur aris perlino. Atur pinundidiang majang ring Ratu Idane pemuda sedarang sami. Dua ning acara mau pepado ingian punika bakti upekaro sampun talar puput katur. Kalanturan mangkin ngaturan sembah bakti. Antuk punika titian lunas ring Ratu Idane pemuda sedarang sami jadi pacang ayak ngaturan bakti. Sumanane ngambil linggih. Sedereng nika nglungsur parayasita demun nggih. Nglungsur parayasita pabiak kala.
Wah ini di tiang matur dua ning pengersekan ke sampun kelungsuran ring walungan dadosne pengelukatan singgih Ratu Pranowo Kemanten margi nggih. Antuk punika di tiang lunas kajanggapin antuk piranti seneji pacang aturan bakti inggian punika sekar kuangin taler asap. Di tiang lunas siki-siki sumanane mangdo asap duaning melejebos wenten pengeras titi wenten amusti karana ring usaha ngaturan bakti. Nggih. Inggian pembaktian Rehino Kadimangkin Niko Pingsio. Mando saya go sekar. Jo tiang onyong niki. Panten tiang bakti ini. Minat sampun sami saya gongi. Sampun ring wantilan sampun sami. Yen sampun ngiring becian linggih dengan kayun raris cukup tangan kemuku anggo ping 3 pina ke piniaso jagi pacang aturan sembah bakti. Ngalandu raris bakti ka pertama untuk sembah puyung sulengan kayun rilinggih hidup sang widiwasa. Inggih durus munggah. Gitu dun, bakti kaping kali mapiranti antuk sekar. Pangar canu bakti rilinga hidup darus Suryo Raditya, durus munga. Gitu dun.
Lanturan pemengu baktian mepirantian tuk kuangen. Bakti ring ida betara arde dari suari makin di terus semua. Itu dun, selanjutnya nih malih mepiranti untuk kuangen sekar dados ngasih di bakti ring sang yang ibu pertiwi makin tujuan bakti terus, munggah. Tedun. Selanjutnya nih malih mepiranti untuk kuangen. Ngasih di bakti ring linggih hide betara sana melinggo arcana riki ring kayangan desa makin. Iki durus semoga. Itu dun. Lanturan pangubaktian piranti untuk sekar. Pangarcana bakti makin ring rare angon, sana wenten ring jeroan. Mereka kayuna durus, moga. Itu dun. Malih mapiranti untuk kuangin bakti ring ido betara samodaya. Durus moga. Itu tuh. Balik mapiranti untuk kuangin sekarang kap dados. Tujuan bakti makin unas warunugraha ring ide betersami. Ini terus moga. Inggih tudun, ayaban kuangan ike sumbangan kita ring karno tawiring rambut, pinaka cihna warunugraha ring hidup bersami.
Kapeng untat mengatakan puyung bakti ring sang yang acintia. Deres munga. Inggih, tedun makin ditiang lunas sinarang sami. Sumanene ngagem asap ring dada amusti karana. Datujonipun wantah ngerasi tiang. Salurin wewangunan sane kaanggen upakara mangdo poleh penyupatan ring ide betara sami. Dur, ritat kalau numitis riukas dumugi persida numitis mendados jatmo sane pini becik lan mau tamu. Taler sang dewi pada mando mantuk ring ide betara suara. Sang catur pada mantuk ring ide betara Brahma. Sang bahu pada mantuk kering betara Mahadewa. Sang mino pada mantuk kering ide betara Wisnu. Taler sang eko pada mantuk maring betara Siwa. Inggih durus amusti karana ring dada. Wong sang nama lingantu using samangkana pasang sarga siring sang yang iswaru ayu tanpa ngecicil kena katuran sang yang warahmo ingat-ingat ayu lali tutur ayu lupa nahon tu yang tegeri dalam kepatian yang kita dadi jatmu dadi kita witu sakti saguna kayan tu hatur kena ring sang akhir tu hayu apan hulun mentasa kena ring kita wong sang sadia yang nama wakil kita catur pada saking dasina desa senangkan tu pemulih tu sira maring dasina si menemah tu kita ring sang yang Brahma ombang namah dengan using samangkana pasang sarga siring sang yang Brahma ayu tanpa ngerti dia kena katuran ira sang yang Brahma ingat-ingat ayu lali tu terhalu nahan tu yang terkering dalam kepatian yon kita dadi janu dadi boksira tanda mantri saguna kayan tu hatur kena ring sang akhir te hayu apan hulu on bantu kena ring kidu wong bangsa dia bang babu dewi ingat wong inoh te kita sarau bau pada mantu pu sireh maring pasima menemah pu siring sang yang Brahma sang yang Mahadewa Om tang nama lingatu riusing samangkana pasang sarga siring sang yang Mahadewa hayu tanpa kena tuturan sira sang yang Mahadewa ingat ayu lali tutur ayu tu nah hantu yang ring tekering dalam kepatian oyan kita dadi jatmu nak dibu kita manusia dagang hati tihan saguna kayan tu hatur kena ring sang akhir ayu wong tang taku ya nama wah tu kita sarwa muina ring utara desa senangkan tu pemulih tu sering ring utara desa menambah tu kita ring sang yang Wisnu wong ang nama lingan tu sing samangkan pasang sarga situ ring sang yang Wisnu hayu tanpa kita kena katu dari sang yang Wisnu tutur hayu lu ingat-ingat soal nahan tu yari tekeri dalam patian yon kita dadi jatmu dadi pira manusia juru buyut saguna kayan tu hatur kena ring sang akhir pria hayu wong angak guru jenama doa tu kita heke pada haring madu desa senangkan tu pembulih pun sira maring madu desa menambah pun siring sang yang siwa wong ing namas ibu sang samangkana pasang sarga siring sang yang siwa ayu tanpa ngerti kena katu sang yang siwa ingat-ingat ayu lali tutur ayu lu nahan tu yang kita dalam kepatian yon kita dadi janu dadi kita kula mantri saguna kayan tu hati kena ring sang akhir te hayu
Wan hulu nu mentasakeun om ing linga kiamat. Muang pasu pasayu mahisira sidaya mah. Tan jiwa prajirayu santi santi saipun. Toyem sama tayang. Inggih, puput ayaban asap penika. Lantur aris yang matur ing jero mangku dar penglingsir griya. Mangde nedonan wasupada laris picayang ring pembedak sinareng sami. Inggih durus. Sinami nyantos wasupada atur pinenitian utamanya sane poleh amongan melijebos muru dak sine taler sane poleh amongan dados belawo taler cupak mangde saya ge ingian lagi pacang muru dak sine disampun usan nunas tirta sapunika lantur dari sitiang matur majang ring seksi utawi ring bagel upakara titiang nunas Pak Yuda dados sumandane carang dak nike kadagingin mulai-mulai utawi cincin sane sampun begenah niki ring ngajeng Ratu Peranda nggih nika carang dak maka kalih dagingin mulai-mulai utawi dagingin cincin Kajimita ambilan jebos cincin niki wadah toples niki ring ajang Ratu Peranda. Mangda sidong ngias ring carang dak. Kak Maha, Kak Maha. Taler mandel sahuning ya. Riusan raris muru dak sine walungan ika wau raris ayaban Taman Pulau Gemal wau raris margian tirto pengentas sapunika. Mali jebos titiang nunas ring dane jero mangku dalem khusus nika nggih. Titiang nunas saya ayah mali pisan ring dane jero mangku dalem mali jebos riusan muru dak sine riusan ngayab Banten ayaban Taman Pulau Gemal walungan ika sumanene siratin tirto pengentas. Sami. Taler Ratu Aji sane polih hamongan dumun siraten nggih. Niki wacan titiang niki sane polih hamongan munut mino kadi rareangon. Munut mino kadi pecut. Kober taler suling mando saya go niki doning jadi pacang nedunan rareangon.
Mawali titiang matur sane poleh hamongan ewau nepak kukul taler mando sayaga. Sane poleh hamongan ngoncang niko mando sayaga. Nggih. Mando sayaga mali jebos ritat kalau jagi pacang muru dak sino. Juru punut areangon sampun sayaga. Niko tirtanin numun. Cek. Majang ring alit-alit medang sio sane poleh hamongan Blaganjur. Hari sampun poleh lungsur wang supada. Lantur melibos manda siaga ring piranti ring gong penika. Riantukan melibos jagi kelanturan meder. Malih unian tidak majang ring alit-alit medang sio. Hari sampun poleh lungsur wang supada. Tiang nunas mangda siaga. Mangda siap-siap jagi ngayah Blaganjur. Suksemo. Sucian Sane sampun poleh wasupado durus pamitan rego soang-soang adu tangan puyung laris matangingih duane jagi pacang burudak sino niki. Atur itiang majang ring seksi suling nggih. Ingin punika konsumsi
Semanane Makdo Toyo mriki nggih. Malih pisan ring seksi konsumsi sulingge di Lunas Makdo Toyo rawuh mriki ring Balai Pawedan. Atur tiang majang ring Pak Pusa. Cupa taler belawo rawuh mriki mangkin. Titan Unas sering mangku pusah pakai lengan dumun jagi pacang nedonan rareangon. Titan Unas sene poleh hamongan mando ngeranjing kejeroan. Nedonan menukadi rareangon kober lan pecut kekalih drike. Nawak di tiang majang ring krama sanai wenten rika ring kajau kau wantilan mangda bagi sir jebos rantukan rika pemargi mepepada malih bos. Malih pisan di tiang ring krama sanai wenten meneng ring kajau kau wantilan mangda ledang bagi sir. Di tiang Unas Mangdo munut kemantan dumun nggih sampunan margi nggih. Mangdo sayaga pemunut dumun duane nenten sami poleh tirta jantos dumun nggih. Yen sampun sami poleh tirta wau margi niki muroda sina kenten. Ditanuna sane sinoman rauh mriki kirangan tenaga niki malih limang diri. Rauh mriki ring ngajeng Balai Pawedan kirang tenaga malih limang diri. Anggih baju selang bos. Ai tunasit yang majang ring Pak Oko niko malih jebos munut rareangon nggih. Niko mangda sayaga rika ring jeroan. Punika taler sane makta muatan pecut niko Kak Maha nggih malih jebos rika sayaga ring ajeng sangar rareangon. Punika taler kober denik nggih. Layangan Pak Rangga niko tedunan jebos niko malih jebos duaning dane jero mangku sampun rika jaga pacang matur pikeling nedunan rare angon due sampun nika daler kesarangen antuk prajuru unuan Banyar sane sampun wau kasobian ditiang mando ledang sayaga nggih sane muatan unuan punika daler tunas titiang tepat tugas ngoncang niki ring jeroan petang diri kemanten punika daler ring kulkul ring balik kukul mando ledang munggah nggih balik jebos ritat kala rare angon duwe tedun mangdo maswara nika kukul punika taler kentungan ring jeroan ngoncang kukul maswara nggih. Haji nun segala demun jebos. Nggih durus. Menang demun sampunan margian nggih. Punut kematan demun ri sampun ide jawano budal mulai jebos wau margi niki muroda sina nggih. Menang demun ide karikaturan toyo. Jantos demun mulai jebos taler rare angon deren turun niki. Aing pinawik dawak kitiang malih majang ring Banyar Sinoman sane poleh tugas poleh amongan jaga pacang ngiringan ide Ratu Pedana mewali kegria tunjuk tunas tiang sane poleh amongan sane jaga pacang ngiringan linggih ide Ratu Pedana mewali kegria tunjuk tunas tiang mangdo sayaga riki nggih duaning ide sampun jaga pacang mewali kegria aing susemo. Cek. Terkeling titiang majang ring semeton Banjar Sinoman. Titiang nuna saya duwene kirangan ring petugas niki amongan ring rare angon. Mandang ledang rawin semeton Banjar Sinoman. Malih 4 diri, 4 orang. Kejeruan Banjar Sinoman.
Atur itiang wadang rene jermaku durus patutnya sinap dumun duaning jagi pacang nyarengin muru dak sine mata gente sapunika. Titian lunas sane nyinomin rauh meriki ring balai pawedan malih kalih makdo perkara Ratu Peranda ya mana. Atur ini yang titiang malih jebos dudunan pemargi kape ngajeng ke sep canang rantasan senan cane utawi canang rebong lalis suling raryangon wau raris raryangon mapunut keapit oleh kober raryangon lan pecut. Wau raris cupa makdo prupa. Nggih, raris penuntun. Wau raris belawo. Usaniko wau alat-alat uperenggo saneka angin ngolah. Usaniko wewalungan. Wewalungan iko suku kalih dumunan wau raris suku pat. Usaniko raris beleganyur. Asap canang rantasan meriki dumun. Sane munut nggih titiang lunas pirangan niki jebos nggih. Mando antar sira sane munut asap canang rantasan. Lurus maju meriki dumun. Canang rebong lurus maju. Asap canang rantasan, canang rebong lurus maju. Pasapan sane nyungi pasapan meriki. Oh. Elingan napi sane kesunggi nggih. Niki dituaji manggil mangdo maju ke depan sapunika nggih. Asap canang rantasan sampun raris suling. Sira sane makta suling. Niki. Raris rayangon mempunut. Rayangon sampun. Niko kaapit untuk kober. Ringungkur niko raris cupa. Kober kanan kiri, raris cupa. Kanan kiri, kanan kiri. Ringungkur niko belawo. Sampun raris kita wau alat-alat purenggo saneka angin ngolah nggih. Jadi sampun durus makin memargi. Sane ngenyak walungan titiang lunas nenten masandal niki. Mangku ring ajeng niko. Mangku. Nggih. Niki during niki nyen asap orangku nggih. Ah niko sampun nggih. Bela ganjur durus nabo. Hari salah alat perenggo beriki. Bro penuntun beriki. Ah niko sampun niki pun. Coba. Ya.
Genaan sandal niko. Nggih, sane ngenyek panco datu genaan sandal niko. Kadang demun. Aturin mun jero mangkum. Dengar. Ando mangkum margi demun. Nyak niko. Nggih. Di walungan niki nyak niki. Jegjak niko jegjak nggih. Sang Sane uning masalah sane makro perenggut durus masalah. Nggih. Ping 3 mantan tu. Sarang kali makdo sangkol niko. Punan pae deh. Semeton lanang Sinoman Banjar Abian Lalang nampak kukul sarang ngoncang Sinoman Banjar Abian Lalang nampak kukul sarang ngoncang Banjar Sinoman Abian Lalang. Riki Panco Datu ni ke Riki ring depan ke? Tikah Haji Yudik.
Sane ngoncang sampun wenten. Ring jeroan ngoncang. Semodon kebersihan di Janunas ambil baygon siking ye. Ambil baygon kebersihan. Tim kebersihan ambil baygon semprot tabuan ring balik kukul. Nyemprot tabuan ring balik kukul. Tim kebersihan. Tim kebersihan ngerah baygon nyemprot tabuan ring balik kukul. Ring depan nge. Ring depan alon-alon santukan ki kambing dan nyak jalan ki. Alon-alon ring depan. Alon-alon ring depan. Semeton pecalang sane posisi ring utara kayangan. Aturin bos alon-alon santukan ki kambing kari di belakang. Alon-alon ring depan alon-alon kambing kari ketinggalan. Togi silang je bos. Nawak titiang niki majang ring Banjar Adat abian lalang lanang. Titiang nuna senaga sareng aja bos semeton duwe makto kambing niko. Duaning kambing galak niko nge. Panten kajian kan semeton duwe ya. Nuna titiang dan naga lanang ring di Jojo wentan malingi metangi je bos. Semeton tim kebersihan tolong bos bantu Banjar Sinoman. Semeton tim kebersihan tolong dibantu. Rombo je bos semeton ring abian lalang. Semeton tim kebersihan tolong dibantu. Ring ajeng mangdo ledang alon-alon iki riantukan pegat barisan duwe ini niki. Alon-alon ring ajeng menawi wonten semeton pecalang ring ajeng mangdo alonin gede.
ring arep alon-alon santukan rombongan terputus. Saking purwa sinangkan mulih kita ring pura desa menemah kita ring Betara Iswara
Oh samangkana pasang sarga kita ribet iswara katuturan di sang yang darmo tutur ayu lalia ingat ayu lupa yon sira rauh ring batara iswara uno kayante atur ketereng apa nulun umataseri sang sadia ya namo swaha indah kita sang catur pada saking daksina desa Tidak nunas tutup di mun bos margi ya. Tutup di bos. Margi ditutup total di bos. Tutup kunci utara selatan kunci. Betara Brahmo. Wong bang nama suatu. Oh samangkana pasang sarga kita ribetara Brahmo. Ayo kita pengesti kena ketuturan denira sang yang darmo tutur ayo lagi ingat ayo lupa nahan lian tekering dalam kepatin tadi kita tanda mantri uno gayan te adorikan apan kami ulun amantasa hari kita ong bang bamo dewa ya namo swaha ong inah te kita sang megang mabau pada megang sardada saking pasimo desa sinang kante pamule kita ring pasimo desa mon mah kita ribetar Mahadewa ngatang nama swaha samangkana ayo lali ingat tutur ayo lali ingat ayo lupa nah hantai yang tegering dalam ketati dadi te kita angadal uno kayan te aturi kami apan ulun aman hase hari kita ngetang tatur ya nama swaha indah te kita sang mino pada saking utara desa sinangkan te pamulih puo kita ring utara desa manmah te kita ribetara Wisnu ang nama swaha samangkana pasang sarga kita ribetara Wisnu katuturan denira sang yang darmo ingat ayo lupa yang kita tekering dalam kepatin yang kita dadi manusia dadi kita angalawija guna kayante atur kenering kami apa Sane makta walungan mado ring sisi kelot Ayaban Banten Taman Pulau Gembal inah kita sange kepada saking madya desa sinangkan te mulih puo kita ring madya desa menembah te kita ring betara siwa samangkana pasang sarga kita ring betara siwa katuturan derimo sang yang darmo tutur ayu lali ingat ayu lupa nahan te yang tekering dalam kepatin yang kita dadi manusia
Dadi te kita kaula. Nggih, durus. Aya ben makin hubungan ke walungan atur niku. kenareng kami. Apa nulun nemen raser kita. Ong ing isana ya namo swaha. Om santi santi santi. Titian Unas mando wenten ngambil tirto pengentas niku. Pengentas walungan Tuaji Yudik. Ambil pengentas walungan. Nggih, pengelukatan dumun. Ki aturin mangku dalam ngamargian niku. Tuaji mangku dalam Tuaji. Niki mangku dalam. Dan damel niki pengelukatan dumun.
Nggih, sampun ketapak. Durus makin bakto diko bubuana ring genah jagi pacang ngolah. Nggih, durus. Waji jana dua ning sapu puput ilen maupun pado durus galah walian titiang. Selanturnya ne napi wenten pageling-eling durusan. Oke, sidang. Titian nulang galah je bos. Pajang ring istri-istri sinden titian nulas galah je bos. Anggih majang ring semeton titiang sinarang sami, titiang nunas uratian jebos, titiang jagi wenten atur parindikan pailen karya sane kambilin malibos, utawi kemargian ngelantur pailen karya rahina benyang. Titiang nunas uratian sinarang sami, majang ring semeton, pemekasane istri-istri niki nggih. Menang jebos ya nggih. Titiang nunas manda menang dumun wau lanturan titiang. Titiang nunas menang dumun je bos. Ini sampun menang wau titiang lantur. Agih suksemo. Om Swastiastu. Agih matur semua majang ring semeton sinareng sami. Ariantukan ayat karya mau pada sampun puput. Inggian pemargi malibos, kelanturan, jagi, ngadegan, ngelinggihan, utawi ngingsiran hidup dara ring kayangan desa. Nanging, sedereng niko kemargian, titiang nunas mangde masandakan dumun bos-bos, mangde sinarang sami, pengelingsir titiang, ngiring ide Ratu Pranda, dan ejer mangku, serati, semeton warga Banjar, Sineman, talar semeton sanesiosan, panitia, jagi ring titiang masandakan dumun, jagi lungsur Bogor Sumatera. Ri sampun puput lungsur Bogor Sumatera. Wau kelanturan jagi pelen ngadegan ngingsiran hidup dara ring kayangan desa. Malibos tunas titiang, majang ring pengelingsir titiang sinareng sami. Mangda tunas titiang pekarian duene, kesarengin dan ejer mangku kayangan, tri kayangan, mangku merajaan sinareng sami. Serati sinarang sami, prajuru sinarang sami, talar pemekas majang ring Banjar Sineman. Sane tiosan malibat di sampun puput lungsur Bogor Sumatera, dados sampun lungsur pamit. Setiosan kenika, sane uningan titiang dados malibat lungsur pamit, ri sampun lungsur Bogor Sumatera. Nika uningan titiang, ri sampun sami lungsur Bogor Sumatera. Semeton Banjar Sineman, pengelingsir griya, pemangku, serati, prajuru, panitia, ngelanturan, wenten karya jagi ngingsiran ngadegang hidup dara ring kayangan desa. Nika kaping pertama. Kaping kalih uningan titiang, ri wuwus karya ngelinggihan ngingsiran hidup dara ring kayangan desa. Jagi pemargi ngias adegan dirtara ring suang-suang pura utawi kayangan sejebak desa Wanasari. Talar ngias adegan hidup dara ring suang-suang Merajan Agung panki paibon kawitan ring sewengkon Wanasari. Inggian pemargi sekolah palih ngadegan ngias utawi ngadegan malibos titiang meseserah ring Ratu Aji pinaka Ketua satu baga perayangan jagi ngodaran inggian pemargi nika. Titiang nguningan jagi pemargi karya taler amongan. Ngelantur titiang matur. Ari sampun pemargi ngias utawi ngadegan ring hidup dara rahina mangkin galah sore nyantas puput. Kelanturan titiang setiosan ring kayangan 3. Ring tri kayangan nika nenten pekemitan untang nyane. Napi mawinan riantukan
amongan warga duenin ki makueh. Dadosna titiang saking pawataka karya mengambil kebijakan nganutin situasi kondisi riantukan pemargi karyon ki akeh rahina ngedas lemah niki malibos jam 1 malam wenten pemargi mendak wang supada ring puncak kedaton ring jam 4 das lemah taler sampun siaga jagi mendak pekuluh pemuput ring sat kayangan kayang jagat ni sampun sobian titiang dadosna saking pawataka karya dadosna nenten mewajibkan mekemit ring sampun ngias adegan hidup tara ring suang-suang merajan tala ring pura setiosan tri kayangan dadosna ring tri kayangan kemanten unian titiang kayangan desa Pastika kayangan pusah dalam priukti dalam abian alang setiosan ring nika nenten saking panitia mewajibkan pekemitan ring suang-suang pura tala ring suang-suang merajan nika unian titiang majang ring semeton sinareng sami napi mawinan riantukan akeh amongan pah-pah pekaryan semeton idodani sareng sami riantukan ngawit jam 1 malam mali jebos sampun nglantur ngaturan rayah niki wonten among-amongan ngantos semengan nyantos rahina benjang jagi ngiring hidup taro mempumpul ring kayangan desa nika pertimbangan saking pawataka karya ring panitia titiang semeton ring utamanya ni ring baga perayangan nika lantur titiang uningan ring rahina benjang ring galah jam 8 semeng paling lambat jam 8 semeng sampun siaga hidup tara ring suang-suang sami jagi keiring lungo mempumpul ring kayangan desa ingin pengadegan linggih hidup tara sampun kodar ring sosialisasi tara ring sampun ingin pemargi menika sekadi pemargi ngiringan ide betara nini sekadi ngiringan mempumpul ide betara nini dawak ring kayangan pusah pemargi padah sekadi menika mepunut medaging napi ampura mepunut semetona mangda makta nedungi hidup tara tedung putih kuning pasang suang-suang pengadegan hidup tara malpisan unian titiang mepunut utawi mesunggi dadosna ketedungin putih kuning pasang suang-suang adegan hidup tara nika galah jam 8 pagi sampun siaga ingin jagi medal ida jagi ring kumpul memargi nika benyang wenten jagi kesobihan ring semeton pecalang rawan ring suang-suang banjar ke benyang wenten standby talar ingin nepak kukul suang-suang banjar jagi metepak pinake Cihna ida betara sinareng sami sang wongkon Wanasari ida mempumpul ring kayangan desa rianto kamnika titiang lunas majeng ring prajuru Banjar sinareng sami mangda nuju utawi nyemput semeton duwene sane boleh tugas rahina benyang jagi nepak kukul ring suang-suang Banjar kaunian titiang lantur semeton sane poleh amongan rahina benyang semeng nyangre ingyan hidup tareng pengerauh ida titiang lunas majang ring prajuru Banjar serati prajuru desa serati prajuru Banjar Wanasari Baleran sarang Wanasari Tengah ingyan penyangre riki ring ajeng pura desa ingyan pepenetan talar ingyan penyangre seluir nyane talar pastika sampun panitia ring seksi baga perlengkapan upakara jika titiang lunas manda siaga ingyan penyangre rahina benyang riki ring kayangan desa ingyan gong barungan sane riki ngayah ring wantilan gong barungan medang sia
gong barungan medang sia. Galah jam 7 sampun siaga. Oleh pisan jam 7 sampun siaga gong barungan medang sia. Lantur inggian bela ganjur. Reng priuti titian lunas uratian dumun jebos. Sampun lanturan titiang. Inggian gong barungan sampun. Inggian bela ganjur Banjar Priukti. Pasti ke ngiringan hidup tara ring kayangan dalam, kayangan pusat dalam ring pemerajaan panti ring Priukti. Bela ganjur Banjar Abian Lalang. Ngiringan hidup tara ring kayangan dalam Banjar Lalang, Prajapati dalam pemerajaan kawitan panti ring Banjar Abian Lalang. Bela ganjur Banjar Wanasari Baleran. Ngiringan hidup tara sempat ngaus saking kaler kita utara ring kayang dalam bulaan talar Taman Sejati talar pemerajaan kawitan Sinareng Sami. Talar ngiringan ida utara ring Padma sana ring suang-suang Balai Banjar. Talar ida utara ring instansi talar ring lembaga sane wenten ring Widangan Wanasari. Sekadi LPD talar ring kantor desa nika unian ditiang majang ring Semeton Sinareng Sami. Melantur sane poleh Sinoman utawi Amongan ngiring ide petara kayangan pusah ingin majang ring Banjar Wanasari Belodan. Ngiring ide petara kayangan pusah sane poleh Amongan Semeton Banjar Wanasari Belodan. Amongan duwene saking ngerincikan inggian napisana ngadagan ampilan inggian ceraken ring joli talar sanesiosan talar inggian pekemitan ring kayangan pura pusah ring kayangan dalam Priukti talar Abian Lalang pastika Semeton ring Priukti talar ring Semeton Abian Lalang dadosne setiosan sekali atur titang wau setiosan ring tri kayangan saking panitia nenten mewajibkan pekemitan nika malih akan tegasan titiang napi mawenan sekali atur titiang iwau mangda presida danganan Semeton Sinareng Sami santukan akeh amongan duwini lantur ri sampun melinggih ida utara raos saking kayangan 3 sampun melinggih ring kayangan desa inggian rejang pendetan nika Amongan isi Banjar Wanasari Belodan inggian rejang pependetan Amongan isi Banjar Wanasari Belodan sane uniang titiang wau penyangre nika Semeton Prajuru Wanasari Baleran sareng Wanasari Tengah inggian penyangre upakara tala piranti sanesiosan. Inggian penyangre rejang pendet nika Amongan Semeton Isri Wanasari Belodan. Lantur ri sampun ida mau kumpul ring kayangan, ida mau kumpul ring Balai Agung. Ri antukan wenten jagi oleman saking desa adat ngolomin sang guru wisesa ring pinaka Pinaka Mudaning Jagat Tabanan, talar Mudaning Jagat Bali, Bapak Gubernur talar Bapak Pati Jaging Rahwin, talar staf, nika galah jam 1 siang. Galah jam 1 siang Rahina Benjang, Jagi Mudaning Jagat Bali, sarang Mudaning Jagat Tabanan, Jaging Rahwin, talar beserta staf. Nika galah jam 1 siang, dari dereng pemargi Mendak Siwi. Dadosnya Semeton titiang Sinareng Sami warga Wanasari Sami saking semeng nyantos sore jagi iring titiang ngaturan ayah ring kayangan desa. Ri antukan ri sampun ida mau kumpul ring Balai Agung masandakan dumun usam samakan masandakan rauh undangan ri sampun ngwali undangan melantur galah jam 3 jagi pilihan Mendak Siwi ring lapangan Baler. Sanep oleh Sinoman Mendak Siwi pailen ring lapangan
Baler nika Banjar Wanasari Tengah. Sane poleh Sinoman mepet utawi margi ingin piranti-piranti setiosan ring pelen ring lapangan nika semeton Banjar Abian Lalang. Ring pelen memenak mepet talar semeton Banjar Priukti. Sane poleh amongan gong barongan ring lapangan, gong barongan medang sia. Sampun enten gong barongan sane ngentosi medang sia ring Wantilan nika semet gong barongan Wanasari Belodan. Dadosna usan galah semeng poleh amongan medang sia ring Wantilan. Galah sore nika semeton medang sia ngelantur ngayah ring lapangan. Kegentosin ring Wantilan nika gong barongan amongan Wanasari Belodan. Talar ring mepet utawi menak nika wenten gong beri. Lantur ingin bela ganjur ring kita kalau pailen mepet nika bela ganjur Abian Lalang. Ingin rejang pendet penyangre sepengrauh hidup daro tita riki saking mendak siwi nika rejang pendet Sinoman Wanasari Baleran. Nggih. Wandah menika Presida Unian Titiang di tatkala wenten kekirangan Titiang nyobehan wenten petaken malibos durus nglantur ring panitia ring baga perayangan utawi ring Titiang. Mangda nenten malih nenten miskomunikasi. Nika Titiang matur majang ring semeton Senar Sami pemekasnya ne semeton Prajuru Banjar. Manda nenten miskomunikasi wenten pitaken kirang utawi wenten dereng paham durus takenan ring panitia. Nika Titiang lunas majang ring pemekasnya ne semeton Prajuru Banjar. Nggih wandah nika sane Presiden Unian Titiang ingin pailen ngias utawi ngadagan pelem nika jagi ke sobihan utawi ke enter oleh Ratu Haji KD Pinaka Ketua 1 Baga Perayangan durusan Ratu Haji. Semua dogalah sane sampun kabeco saking pemujuk Porotake Titiang wantah mapi tegas malih napi sane sampun kewedar samenika duaning Rahino Dipi wengine sampun nika keser ring grup taler ring kelihan prajuru adat soang-soang ingin sapola pali ngadagan lan ngias Ida Betara ring soang-soang Marajan Agung Panti lan Dadia. Nanika Titiang wantah mapi tegas minapta wenten sane dereng ngresep napi daging swallow patra sane wenten kaser Rahino Dipi sapunika. Nah dadosna niki Rahino mangkin galah sore niko galah sore ring soang-soang kemulan nanika dados ngunggahan pejati. Nggih. Ngunggahan pejati mau pekeling rike ring Marajan Kemulan taler ngunggahan rantasan. Jantas bantu Haji. Asanten sami mirengan ki. Nggih. Malih pisan niki nggih. Mande sregep sami Nenten menang sami Titiang nenten ngelanturan nenten menang. Titiang lunas niki mangdo napi wasana jek bilang jet mataken ngenten. Panitia takene Titiang lunas napi sane kewedar sane umuman ring panitia. Niko mantan pirangan nggih Titiang lunas panten menanu kene kone menanu keto kone sarengin. Niko sampun bingung Titiang dados panitia niki ngenten. Nggih, niki karyo malih pisan ke manten Titiang lunas mando sergap mando pirangan suara napi sane diumumkan pirangan speaker semenika nggih. Malih kidek ke manten niki nggih, malih bos dados lunas semenika. Nggih. Wau sampun mangkin Rahino sore. Malih jebos ring soang-soang kemulan niku ngunggahan pejati pekelingan ring Ida Betara nggih pekelingan napi je saoang yen dados jagi uningan jagi pacang Rahino benjang jagi pacang kairing beriki nggih yen ring niskalana dong sampun niki mau pekeling sampun nigo margoyun pang mecihno ri sekalana bakto Ida Betara niko mawenan ngunggahan rantasan putih kuning dagingin cenang sari nggih niko Rahino nyanan sore pekeling bakdo ring Marajan Gede utawi ring kawitan. Nah ini polih hamongan ring kawitan durus ias malih jebos. Nggih.
Ias malih jebos niko ngias kemanten ngemargian perresikan ngelantur sampun urusan mengias margian resikan. Prasite pebiak kalau kemanten. Nenten nen ngadagang ngayaban Ida Bathara rahina mangkin. Sampun puput genahan ring piasan ring kawitan. Sami mau pupul dados niki rantasan ring kawitan mau pupul dara ring marajan ageng nang ngeten ben kasaran tiyang. Sampun niko ngerti. Sampun. Yen yang sampun niki kan ten dados mekemit ngaturan sodo nenten ngenten. Niki tiyang memperingan ngenten nggih. Ngaturan sodo nenten duaning denden ngadag Ida Bathara. Nari sampun nari serahino benyang galas semeng-semeng niki durus adegan Ida Bathara duaning sampun Raino Dibi sampun bersihin makin adegan Ida Bathara ngangin pasapan ayaban niku linggihan ring pengadeg. Sampun melinggih ring pengadeg niku ayaban dari serantasan niku mado nyarengin Bathara ring kemulan melinggih daler niku ring pengadeg. Yen winten genah mangkin di kebon niku yang winten genah rantasan niku ambil dados. Genahan niku rantasane tumpuk. Nggih, di tiang lunas rantasan niku dagingin nama. Oh niki pan kelor ngelah kemulan. Oh niki pan kobing medue dagingin niku pada medukar benyang. Tumpuk rantasan niku dagingin canang sari. Wau raris bakdo. Bakdo benyang dari rahino benyang bakdo. Nggih. Nih ini pemargi niku sampun wau to ji. Oh ini pemargi sekali sane kebedari wau nggih. Dadosna medal ring jero soang-soang. Nyantos niki pemargin oh durung niku to ji. Nah, ini pemargi rahina benyang semeng sampun urusan ngayaban sami nika wenten sane nudonan benyang nggih. Di tiang sampun saya go pecalang duwene. Nggih, pecalang dalar atu aji ngenter ring suang-suang banyar ri sampun menepak kulkul medal Ida Bathara niki daro tri kayangan niki kan dumunan sampun nepak kulkul dumunan ya medal. Nyantos ring margi leneng soang-soang sapunika ri sampun aris nampak memargi Ida Bathara ngaris ngeranjing niki. Nggih. Dadosna Ida Bathara panti Marajan Ageng kemulan dumunan niki. Dumunan memargi wau raris pura-pura wau raris tri kayangan. Sapunika indih pemargi elingan tedung sekadi kau dari wau nggih, tedung putih kuning. Ri sampun raris rahur riki mepet niki didang lunas Merajan Agung Kawitan Pati niku ngeranjing mriki. Ngeranjing mriki, sareng pura ngeranjing mriki. Meneng niki ring sisi kangin benyang. Benyang winten seni dudonan niku mangdo sida raris tri kayangan ngeranjing mriki. Ngelantur raris munggah niku ring Balai Agung samenika. Dadosna dumunan ida munggah. Wau raris pura-pura, wau raris Merajan Kawitan Panti Dadio. Nah nika dumun sampun ngresep sami? Nggih. Nggih nyenten wenten ngresep dados benyang malih jebos metaken malih nggih. Nggih wana menika Daji sida dijang aturan indik dudonan. Lurus makin walian ditianggalah ring Ratu Haji. Oke, suksema Ratu Haji. Lanturan ditiang malih gede. Inggian pemargi wang supada pumuput ring luar puncak kedaton. Pemargi Ida benyang nenten malih mau kumpul ring lapangan. Ida nenten sarang-sarang. Riantokan Ida nenten ke pemargi menika sampun pica saking ring luar. Ida nenten malih simpang pekuluh Ida saking luar puncak kedaton. Ngelantur Ida turun liki ring ajang kayangan. Benyang manda kuning majang ring semeton pecalang rawan tala semeton merajuru Ida niki ngelantur raos saking luar puncak kedaton nenten simpang ring lapangan dados napi je pilen benyang ditakala Ida rawuh tetap Ida jagi meluncur utawi memargi ke ajang kayangan desa. Oke, wandah nika tambahan saking ditiang kirang langkung ditiang matur nunas agung yang pampura nunas teacher Swecan Ida Bathara mogi napi sane kaptian karya agung duwene margi antar labda karya pekenyum sinarang sami semangat ngaturan ayah nika pemengkasnyane ditiang aturan suksema majang ring semeton sareng sami mangda niki rantukan sambogalah mulai bos sinap ditiang antur Pramosanti wusan kinten dados jagi ngelantur lungsur bogo semata. Nggih mantap nika dumun pinaga wasang atur sinap ditiang antuk Pramosanti. Om Santi 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 Om suksema. Inggih ngelantur mangke ditiang matur amatra. Majang ring ratu idadane kramo adat sinarang sami seneng aturang ayah hari kiring luhur kayangan desa. Mang deledang jumujuk ke sisi kangin kayangan duwene nunas paice bogo samatra. Sinarang sami niki juru tabuh daler kramo lanang istri
jumujuk ke sisi kangin kayangan duene Dunas Paice Boga Samatra. Majang ring penglingsir angga geria sinarang sami. Taler Dane Mangku lanang istri Serati taler sarang sami mandoledang masana anrin. Jagi Nunas Pice Boga Samatra. Suksema. Angge pinaging nawag titiang nyelang galah jebos. Majang ring kramo adat istri Sinoman tunas titiang mandoledang ayah-ayah dua mangkin memargi malih. Ambil bebaktan niki mawali ring lumbung nggih. Bebaktan sane wau ketutun saking lumbung sane mangkin raris mawali linggihang ring lumbung nggih. Duaning sampun puput Pak Ilen mapapada duwe. Nggih suksema. Lumbung. Tunas titiang majang ring dane jero mangku kayangan pusah. Mangda punika taler majang ring dane penyarekan dalam priukti mangda tunas titiang mangda sayaga rike ngambilin niki perbuatan istri-istri ane. Nggih suksema. Nggih wuwuin titiang matur malih gede. Riwus Nunas Paice Boga Samatra. Malih jebos setios ring Banjar Sinoman Serati panitia penglingsir gieu yang dane mangku sareng sami dados sampun acara bebas ngelungsur mapamin. Sakemawon ring Banjar Sinoman panitia saha baga seksi sareng sami angga Serati penglingsir angga griya talar dane mangku sampunang demun mapamit. Ngelantur tunasi tiang ayah-ayah druwene suksema. Angge malih selang ditiang malih jebos galah duwene. Atur pikeling ditiang majang ring tuniang jiu. Tuniang tugek jiu niki mangdoledang rauh kejeruan jaga pacang ngiringang. Ide Ratu Pedanda ring jeruan nggih. Nggih suksema.